Pozdrav svima, dobrodošli na Uradi sam ideje. Danas ću vam pokazati jedan veoma zanimljiv projekat, a to su ove prelijepe zimske rukavice. Ovo je divna ideja i naravno malo su drugačije nego obične. Ukoliko ne volite da nosite one, ovo će biti idealno za vas. Veoma je lagano napraviti i mislim da to svi možete uraditi. Nebitno koliko imate iskustva, ostanite sa mnom, pokazat ću vam kako da ovo uradite. I naravno možete prilagoditi veličinu i ostalo što vi volite sebi. Ne treba vam mnogo za ovo, trebaju vam škare, pinovi i tkanina. Naravno i traka za mjerenje. Vidite tkaninu koju imam, veoma je mekana s jedne strane i glatka sa druge. Izabrala sam ovu jer mi se sviđa boja i veoma je topla. I sada uzmete nešto da mjerite i odredite dužinu. Ja biram 20 cm, to mi je dovoljno, ali naravno vi možete koliko vama odgovara. A širinu dobijete tako što idete oko najdebljeg dijela ovdje, oko vaše ruke. Najlakše vam je ovako. U mom slučaju to je 20 cm i mislim da će to da odgovara. Imam 25 cm širine jer želim još više prostora, ali vi ne morate ostavljati više, možete da vam bude uže ukoliko vam odgovara. I jedini dio koji ćemo da ušijemo to je ova najduža strana. Tako da poravnat ćemo fino i da ušijemo krajem, duž čitavog kraja. I isto to naravno i za drugu rukavicu, pa uradimo sada to veoma brzo. I kada ste ovo uradili, okrenite ih svana i ja ću da presavim gornji dio kako bi se vidjela unutrašnjost ove tkanine i kako je mekano. I naravno odrežete gdje vam ide palac. Stavite fino ruku i označite sebi dijelove koje trebate da odrežete i naravno ovaj gornji dio možete i da ušijete kako vam se ne bi izvlačilo ili da jednostavno ostavite ovako tako da možete da namještate da vam bude duže ili kraće ovako savijeno. I poslije toga naravno ide ovaj palac. Vidite kako je ispalo. Naravno, ovaj dio ušiti možete sa strane ili sa gornje, donje, kako god vam odgovara. Sve je do vas, možete i dodati neke detalje da ukrasite. Divno stvarno za početnike. Lagano, brzo, a dobijete veoma cool i praktičan rezultat. Naravno, možete dodati i dio za vaš palac ovdje, ali to je već malo komplikovanije. Kao što sam rekla i neke dekorativne dijelove, ja sam htjela da ostavim
ovako jednostavno kako bi pokazala svima koji nemaju iskustva s ovim da je lagano napraviti. Nisam ništa komplikovala, ovo je divan poklon za vaše najmilije, za Božić ili Novu godinu, za zimu. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Napišite u komentarima što mislite o ovom projektu i da li imate ideje za nove projekte. Naravno, lajkajte video ukoliko vam se sviđa, pretplatite se na naš kanal i ostanite u toku sa novim videima. I vidimo se u sljedećem videu. Do tada želim vam divan dan. Ćao!